sibai ule wen hi me ni somni pasari sang ni le somni pani zertop ni nia chang u tang sipa sipai motor inzui le ke kal sipai te len mai na tumthuma bai ni in sipai somsari chuang an thi sagan region chang u tang sip chuan chung tan lan lama mien miwa tanga chuak fiak sipai te chuan na motor lian pathum inzui ta chu local defense force ten nimin me ni somni paruk jingnam dar sarivel khan len mai ni nan baya sipai sompangan thi thu sia tani chang u tanga mimiu lampan motor lian pathum thir bang nei ta hi LDF 10 len mai sompakati puakinan baya motor pakhat fuin sipai sompangan thi thu Farmer Revolution Force FRF chang u ten thu chuan siama chutiang bokin jingdari advel po khan chang u le mimiu inkar konga tlan chun zom motor lian pani ta hi Farmer Revolution Force FRF chang u tele Alliance Force tangkop ten len mai nin lo beile a heng motor lian pani ta hi ding halin sipai somni pakwa velan thi thu sia tani FRF thupong tu soidanin len mai so pathum ti puakin kan bai kaini FRF 10 len mai pakwa Germany Force 10 len mai pali avain len mai som pathum ania motor lian pahnia chuang sipai somthum chuang thi kan ring len mai na kan bai nu hian sipai pakhat chawin min kablet le thai voinga vel min kableta motor lian pahni ding ta hi muang chang in an khal le a chumin hu lok chuan ambulance panga velan lo thenga sipai thi te hian phur chuak mi angza chiang e thi ti le engza tin nge hliam tur te chu kanfin fia thai huna thu chuak anon siam leang ti na soi bayan ni nu hian sipai rual te thlen bel le in abul hnai kholama silain tong pong ka thu FRF tenan soya chu baina chu FRF chang u te chang u Revolution Army te Black Eagle Defense Force le Germany Force mi tang kop te thil te ni thu sia tani chutiang bokin nimin jinglam tho khan force somnga vel operation nei firfiak sipai ke kalte chu chang u tanga mandale lama ke kala len main phuman zon lain yenat kan le nga sian kho inkara CHU PDF battalion thumna le MS PDF tangkop ten len main an baya sipai somni pakwa thi in sompani in liamna takan tuara PDF tangkop telama tuma hliam omlowan tolson le thai thu chang u mi puiweng hum tupol CHU PDF 10 thu chuan siamani chang u ami puithil suama ru chuak firfiak sipai ho bom som pakhati poka baini in sipai samthum parukti hluman ni sagan region chang u taw sipa kin munto piuso thi khuwa firfiak sipai tele piuso thi force somnga vel ta chu mete cho kuen laman kala mi pui chena ina thil om ten ru ka wangin bom som pakhat manga ben ni ta ka chuan sipai samthum paruk velan thi thu ria tani military council sipai ral thom keng somnga vel ta chu chang u kho chimlam kong chunglam atanga kho thlang laman chu thlak nuwa chang u mi puiweng tu pol CHU PDF le CMWA sipai ten bom manginan baya bom voi khat puaka sipai pathum voi ni puaka sipai pali voi thumna chuan thi an omlova a voi lina sipai pahnian thia chung firfiak sipai thi ta rong chu thola ji motor mangin kho chungan lu puya chung sipai operation nei ten mete cho kuena piuso thi polte omna lama kala anchet le wangin PDF tenan bai zui le a bom kam avoi nga na ti puan in sipai pakhata thia avoi rukna a sipai sompangan thia avoi sarina a thian omlo avoi rian na a sipai palien thia avoi kuan a sipai pahni avoi somna a sipai pahnian thile abokani military council sipai ral thom keng tele piuso thi pol force sompanga vel ta chu anthil ruk te thiarin kin munto piuso thi kholama antol sona force dang te chu chang u kha chungan lut le a chutianga mete cho kuena tanga kin munto piuso thi kholama kirle operation nei sipai ta chu chang u PDF 10 an bei non le a sipai pathum an thile a chu in beina chuan firfiak sipai somthum parukan thi thu chang u township mi puiweng hum tu pol CHU PDF 10 thu chuan siamani paledua AA le military council sipai ten in kap Rakhine state le Chin state in rina Chin state chunga paledua townshipa military council sipai tele Arakan army AA te meni somni paruk chamalamdar soma tangkhan anin ka tan thu siatani chu in kana chu paledua township apangsa khobula ni in tual chumi pakhat chuan in kana chu la chuak renga paledua om sipai battalion jani somriat pasari lamin laipuan ka puak reng boka in kana takchu paledua tanga darkar khatkal velani tina soi paledua kho chunga tangin laipui puak ri ria tan i vele
apang sa kholam chanchin zo ani hnuwa in kana chuangai thu hriatani Rakhine State chunga Military Council te che dan chu November thlamhalama in kana hana satak chhualaya an che dan aima in ator hlel omjok ni in AA lamin an soya chuti rualin AA lamin tual chungmi te hna in kana chhuat thai thu an sil loka Military Council lampo in rakhaya AA in min chawa in kana chuak ani chuan sualmin ti su se tin an soya chumi hnulak chuan in kana achuak zui ta nga lani tual chung PDF 10 sipai long pathuman baya long pakhat ka afuani iyawari lui puidung zoa kata khuwa tanga chhozonga kal sipai re son phur long pathum chu tual chung PDF 10 ka pa long pakhatan fu thu ke PDF polin thu chuan siam meni somni panga chhnulam dan ni le chan vevel khan kata chunglam wechi khuwa le tampaya kong kho inkara kal chu botali ka kai hruai tual chung PDF lamin sok rocket H22 mangin voice sarian ka pa chung sipai long pathum jinga pakhatan ka fuwa akhol chia zuya wangin akal hlai thei to lo ni in ke PDF lamin tar langa chu long ka fu chu motali long solna ada ania chu tiang bokin jingdariat vela chung long security la tu luipui kam om sipai za chuang te chu kata chuan chung motali menu khobula tual chung PDF tenen anin kap le bokani chu in kana chuan Military Council lamin laipun kap chuak renga minute somthum vel anin ka hnuwa tual chung PDF lam chu him takan tolson le thei thu riatani tuna interview lo ngai thla ila KNU General Secretary Puduso ta do mua interview paduan National Unity Committee Council NLD telle tello chungsanga in hilna chuak meka NUCC member KNU General Secretary Puduso ta mua chu kheten media in hetiang hian interview ani zona NUCC Public Conference masaber nei hnu thlanga liam to a NUCC din mun hi minsil thayem chana NUCC mo phona laka an in ngat pera policy review nei ania policy debate nei ni boka strategy kan duanga implementation lama po international representative le ramchung representative lama po common ground nei thei turin policy kan siamin kan soi hawani zona public conference zo hnuwa result ron chuak atangin engmason nange tho ani to chana public conference soidan chuan cha tarlama thil pani soituro oma pakhanna chu federal union dinna konga principal angchi concept be chana kalna ani rualin tuna chuan implementation be chana revolution nei chunga in biakna lam concept angjong kal hi ni chu wangin cha tarina kentel revolution hun chunga Paul sang sang inkara impiak remna lam chu NUG role manga kalpuyani ang zona NLD nena in kai hnoin tuna NUCC atangin an in hnuk dok to a alliance anga oman tum thuan soya chuti rualin CRPH chairman u ang chingiwan NLD chu NUCC atangin a in hnuk dok lo tunma CEC thutlukna siaman omlo wangani CRPH ti chu NLDF mi te thawan ni awangin enge buaina om NUCC le NLD hi ankal sang to em alliance angin an lakal range chana NUCC member pakhat kani anga ka hmudanin kaini lamin inform kan ti chu NLD ya CEC an nia ma se an ni chu house resan om de uveka wangin CEC chu nei the ni lova thutluk na siam po har sa le ani chu wangin an ni chu alliance anga tel turin an oma ma se ka soidu chu hetiang pol te hian an mani zinga in rem siam na le soi honan nei do vek thina ani na taka chuan NLD party chu mipui thlan le thlo party ni angin anni lampo in party chunga in biak ron nan nei anga ni chumi chungchanga chuan NLD chu alliance anga om tumna chu apoi mo lai berani chu wangin mipui lamin ngai to na aboi zong mang lovin long pakhata chung vek kan ni ti hi ka soidu chu ni zona NLD hi tunma in NUCC a tel rengem nge nia tuna alliance angin a in thlak dang lamzok chana chu ka hmudan angin ka soi theyang kan soi ho na phur takin a tel thina ma se charter assembly lamin proof an nei in statement ten chua chuta chuan an thlop thu le kumsang ni le sompariat dan pui thia tenen ngai pol lawila NLD party chu mipui thlo party ani angin mipui phu thilte titura thokzel tur party angin kai chuan ka thiama ma se party pakhat in rel bol lama kai hroina zoma anin soifiana dan chu karathiam lo poni mai thei
revolution bi khi kan enanga yani NLD hian revolution hi kalpui renga alliance ang poin NUCC ang poin ala tel rang ti hi ka hria thiam dan ani zona NUCC atangin NLD hi ain nuk doka akal sang to tia soi hi adik lo tina emni don chana akal sang ti chu engdan manga soi ngen ni tia ain ngata entirnan pol pakhat om chu pola tanga chuak chu kalsang anga ngai ani chuan angai tu te thu ni maya mase ka soidan chu NUCC a hian pol somthum pathuman oma chumi pia pon lama pol tam tak om boka apoi mo ber chu sipai thunai na dau dal tura tumthumun nei ani to chuan party pol in ngana platform in anglo tak tak ai ma in mel mathumun kan nei chu engtin nge kan hneang ti hi kan en tur ber ani zokin ka hria chu wang chuan party dan be chana soi neu neu om nen ngai pol lo hi tha uang chiungina soi tumber po alliance pol anga om chun zamania NLD hi mel man ni lo ti ka soi duani kan mel makum hlun sipai ho chu an la om renga chu wangin NUCC anga ka soi thei chu keimania policy kan neya chu char tar enina mu theya pol anga om in rel bol na chu NUCC platform atanga in biak ron na tangin democratic practice kal phung le federal concept nga chana kan soi ho ni chuan member thar te panon lu zeng te hi kan din na chu ni heta ka soi tum chu member thar tia ka soi angin NUCC a antel kim vek lo tina nia chu wangin apoi mo ber chu platform in ang lawatangin kan mel makum hlun hi kong sang sang le thiam takin ibei zelang u chu apoi mo berani tira changani thunei na la tu le sipai ho tu lu ber senior general min ang hleyan ethnic arm organization EAO pol te chu remna thu soipui turina soma meni somhnia tangin nepiro a inbiak na tanania military council remna thu soi hawa tangin engra chuange om thayang tuna politics boina le inkana chingfel thayang MT chungchanga military council peace talk somna pomlo chin national front thupuang tu interview hi elothir hawang u zona ama saberin min ang hle remna thu soi ho tura somna chungchanga CNF ngai dan kan thadua chumi chungchanga CNF thu chu ampo kha min sil thayang em chana o tuna Myanmar politics boina hi mipuile military council inkar in sut boina lian takani chuta chuan min ang hlayan thunai na lak nu ani khan nia kaini lamin thu chu kan siam ve ngala mipuila ma kan dingang min ang hlaya thunai na lak lung oilawa kongzo le ral thuam hanga do dal mipuite nen kan ding hawang ti hi kan din na chu ni tuna hian min ang hlaya som he political dialogue a hian atel ngai ngei tur stakeholder ten tela ani na taka chuan kaini ennikral thum keng pola NCA a mingziak le ziak lo ai ma in military council do dal tu pol sang sang an tel turani atel om tur mi pui zong zong pol zong zong kan tel vek thei turani chutiang kong chawin om zeneya in biak na nei thei kaini CNF chuan kan ring ani zona tuna min ang hlaya remna in biak na nei tura som na hi politics boina chen felatum tak tak ni ini sia em engai ngai dan channa tuna somna politics dialogue ti hi kan thil ton to tunma ennikral thum keng polte alo som to na dan nen thumun chiania kaini ennik mi te mi puima khu a in military council in so ngena tura tunma tangan lo ti dan ang chena tia kaini lam chuan politics boina chingfel thei tak tak don lo ti kan soi du ani zona tuna politics boina chingfel turin engti nge ngai ni asiat channa he politics boina chingfel tur chuan atel ngai tur stakeholder zong baka pol panin kar ding tur international observer te tel na hi poimo hleya achan chu kumsang ni le sompanga tangin NCA kalphunga tonsiat kan nei towa international enroll na lam om manglawa chu wangin he imbiak na hian om zia nei lawang inbiak na tak tak nei tur chuan keini enning mi puiten kan du entirnan rampuma in ka hai puan ti ang chi te na ya inbiak na hi kan du chu ni zona tuna chuan military council in chin state a operation na sataka kalpuya chumi chungchanga chuan soidui neem chana military council in thunai na lak nuwa kaini chin state chu anoratha operation ti in vo in thlengin operation thuangli mangin minron baya tun thlengin in beina chu lakal ranga chu in beina chu kaini chin state ba ka mundanga military council do dal tu ennikral thuam keng pol ho omna omte chu noi chimi tumina bei renga anasa chhozel poinarin om chu ka mu dan ani
zona chin state ta military council te nena in kana a sipai laman thina sa hle ti hmu nia enge a chan ni ang chana a chan chu sipai ra rel dan phunga kaini chin state ta chuan CNA le tol chung ve hum to pol ten oma hei kan ramani a mun hriat chen na kan chung nung zoka tin ril rulam tumru na lama po kan sang zoka military council anon chowa kaini lamin mun rem chan khan thata ka tangin lambunin kan baya chural rel dan kal phunga wangin military council sipai ta chu athi tam jok an ni zel na chan chu ni tina chang ani ha kha khopuya chief officer staff pani manan ni chin state ha kha education department le taxation department a chief officer reng nei pani chu military council polin meni somni pali jing lama anman thu ria tani ha kha khopui state education director office officer drawang hu ile taxation department a deputy officer do moi te pani chu CDF pol in zomna nei ti in meni somni pali somalamdar som pakhat vela office an kalain sipaiten an man thu tual chumi tenan soya tual chumi pakhat chuan CDF te thlop anga social media lama thudiklo vor darawanga manan nia voin somalamdar som pakhat vel khan an office kalai manan ni tina soi chung sipai pani te chu military council polin khoyange an da ti sia talani lo thu le tun thleng an labiak po thei lo thu an chung tenan soya January thatop lampo khan falam khopuya CDM zom sarkar na tokmi pakwa da chu military council polian mana ni reilo te hnuwa intiam kamna nei tirin an chuale ani Myanmar rama sipain thore na lak hnuwa ram chunga sarkar na tok tamjok chu CDM an zoma chung jinga chuan chin state chu CDM zom thaber state jinga telani tahan beng chunga in pakhat lai puipuak in dengin in nei tu hliam kalimiau thanglam tahan benga in pakhat chu meni somni panga zandari le chan ve vel khan lai puimu puakin dengin in nei tupa a hliam thu ria tani tahan tual chomi pakhat chuan zandari le chan ve vel ani ang lai puimu den puak ri chu aring khop mai an chaukalama tla zoka aban nei thak hle in nei tupa in hliama nalutuk choni lo tina soi kalimiawa nizan masa khan sipain lai puika puakin anu loka tahan beng chung in pakhata tla in chung lamati chanuala tahan beng chung me pakhat chuan kaini kho chung amte po kan him to lo engti khuna nge kan in chung hi aron den ve don ti in kan hlau thong rengani tuna chuan military council sipaiten anduna zona antong pong ka ni bere tina soi military council sipaite silai tong pong ka wangin tahan beng chunga lai puimu puakin ina deng ta fomaya meni sompo khan tahan bazar bul KT chodor alodeng sa to bokani NUG pay mobile application June thla tangin aman thai don National Unity Government NUG pay mobile application Android bi katana man tur June thla tanga manani don thu NUG project Financial and Investment Deputy Minister Ominji Yau chuan RFR sila tuna mi puin paisa inthon kualna pay application an manchi ol sam takle molmang takaman thai chiani tur thu Ominji Yau chuan asoya ani chuan poisa dalu le lak chuana na ol sam tak turin kan boy puina salea NUG pay hi technology tharam manga siamania ahim to ka revolution atan atangkai hle dona Myanmar ram chunga sum virvela tan po engma chena tangka yang mangvek turin kan som du chewani tina soi NUG sarkarin kumkhat mela mu nuwa ama saberatan sum chat kwaltirna application siam thu hi pon chuani in he application hi nikum November thla tanga boy puine to a Android phone mai ba ka iOS version po a man thei tura duan chawani thu ria tani chu application man tura chuan NUG pay agent atangin code number chu Myanmar paisa singtela lain a man thei dona man thei ari tangin spring lottery bon ang chi tanpuina program te chu NUG pay kal tanga leile tho theni don ang bokin NUG pay mangtu te in kara poisa in thon le don thil leinan po man theni dorani tunari chuan Myanmar poisa chau man thei tura ro manania nakin lama foreign currency manga poisa in thon le lak chhuwa thei tura ro manani ang NUG Noya Department of Finance Ministry chuan thunena la tu min ang hle chena in pakhat in yaro to om zorle bon shal chuana tangin US dollar maktado somli pani chuang a hailu to thu NUG Noya project
Financial and Investment Minister Utin Thune chuan a soi bawk ani Mindat Township of Tupolin mipui skula chia naupang skul lutir turin thu chu an siam Chinstead Mindat Township chunga firfiak sipai ho skul hona naupang te lutir lova mipui zirna in hona lutir jok tura skul naupang nu le pa ten henan ngen thu chu Mindat Township mipui of Tupolin meni somni pangadet mangin thu an chua chuta chuan zirlai nu le pa te chu an fa te zirna laman bahla lo nan Mindat Township mipui of Tupol Township Education Board kaltlanga hon village level public school lutir zel turin an nge na ni Mindat khachunga military council kai hruain school hon tan tumani thu siatania ma se tun din hmuna zirlai no pangtan school kal chu him tok lo ni in thu chua tarlana ni boka chuba ka military council in hon tum school zirtir tu tur non CDM education staff tele khachunga military council zirna hlotling tura lo pui tu te chu mipui phatsan tuan ngai thu le an chunga hramna pek ani tur thu po tarlana ni Mindat Township chunga zirna in hon tumna konga military council nena indorna engma nei lo turin mipui of Tupol chuan chiang takin thu chuan siamani Kheten media in nimin meni somni paruka sipai thiza le PDF thiza report ala khom danin Sagai region Yinma Pin Township a sipai soman thia Sagai region Mimiu Township a sipai pangan thi Magwe region Kanggo Township a sipai pani thi in YDF mi panin thia Sagai region Wedlet Township a po PDF mi pathuman thi Sagai region Yeu Township a sipai pani thi in Tanintai region Palo Township a sipai pakhata thia Sagai region Changu Township a CHU PDF le MS PDF te baina a sipai somni pakwan thi Sagai region Changu Township a FRF te MRA Zamani Mimiu le Black Eagle Defense Force te baina a sipai sompangan thia Sagai region Changu Township a FRF Changu Revolution Army te Zamani Mimiu le Black Eagle Defense Force te baina a sipai somni pakwan thi le bok heti hian min meni somni paruka sipai thiza le PDF thiza kheten media report la khom danin military council sipai zale paruk line thia PDF lampo mi somin ramtan anun nan hlan ani nimin pia meni somni panga po khan sipai thiza le PDF thiza kheten media report la khom danin Magwe region Chawthu Township a sipai somthuman thia Sagai region Changu Township a sipai somthum parukan thi Sagai region Mimiu Township a sipai pani thi in PDF mi panin thi boka heti hian nimin pia meni somni panga a sipai thiza le PDF thiza kheten media report ala khom danin military council sipai somruk pariat an thia PDF lampo mi panian thi ani khati zongkha vane chanchin thar kan ngai thak thai chu ni e